Merci. Le sambo na biso ezali que kaka ndenge amikitsaki liboso na yo. Ce n'est kanisi la tele eloko moko. Yamba est notre Dieu. Pesa ye azonge pa na yo na mubembo autai kosala na se. A fleur d'âge atiki biso otana. Kiamvuka songulunda Tintin mlumia mbisi wabibia Simon ndilo tumakunga ngoma kwangu mama wewe kundumba katika kuita mama kakuita yako kwema tata wewe kundumba katika kuita mama kakuita yako kwema mama wele Anatole Kikwa, les catalogues de Tengue. Honorable Makungunga, André Fox Tranquille. Frédéric Nakata Galaxy Kalunda ayala matamu kunjala Sœur Gisèle Mlassa Nintendo Mama na Emma ayaya nkula yitekwala Papa Donatien Dona Kudia Yabani Mama Fondateur André Mtombo Umuchumbu ayala ketiki wa Bungala Professeur Mabudila Vilga la tête bien faite akubaki kufati lumona ngala Sœur Germaine Kikwa na Tenge etimaki kufati lumona ngala Hôtel Moussei Océan Sisabidine ayaya ayaya matanga ya mabombo babele ya batakala ya tongalemwe ole ayaya mama Père Christophe Tijona Luanda
Kamba na Tenge. Ilunzi kama mama nzadi wayela mama senga menya. Mama kiaya. Yadi mene buyiga mama. Yabulala onda mwana tambwa. Yamubisangilu kelela. Eya yamumalonja. Papa Soko Katulakani Pierre. Ilunzi ketata mwana koluma engala loswa menya. Assistant Magellan Savant wa kwangu. Iye tala mwitala dikani diagu tala kwa menya. Mwana mkilu kukasongolunda. Ukwangu le gouverneur Kabula Mavula la Rousse. Dala tata, dala mama, dala tata. Santé bien, tout va bien. Santé bien go. Atata wa mama luwa ya lukamba. Imagisi dipati kuna mbundwe. Son Excellence Christophe Mboso Konyapwanga. Monima wa kwangu. Mambe mama yetala tata kabela karinda ya kwe mama yetala mama itula kukula imutale mama mambe mama Maître Matadi Wamba le bâtonnier Soit Kaumba. Bela kamba ngakabelele kwa kabelele kujika kwili dinja lelu ya banda iwaika tata iwaika mami yura yuteba ide mama Apôtre Dieudonné Massoua Kabilakani. Ameni mama teri butona buna yankui wai dimbu getone isikiza kapenga ilide mama yekele ya tata ngoku muposha ameni mama la belu kwenda unkandile tata yekele ya ngai ole le mwanda tona Excellence Théophile Mbemba Fundu, Mungosha Lobana Bakwangu. Et au sommet André Kimbuta Yango, Mwana Mandokolo. Simbini kula bakwenu bambeni otena lelu mama. Yabela mama. Ambassadeur Nixon. Yabela mama. Yatuka watikia manjembu banda di mwambu ifeno. Ingénieur Patrick Kibele. Baka banda bamwanji ya ngowe. Yatuka mkui wawa banda bamkata ya mabengo. Elena titi banda dingebe ya waluno. Yabela. Yengi samba basamuna belende logo. Atika yebe banda balozi mokwango. Yabela. Ya dada itutu msito kamtina lokwelelu mama. Mama satara wasiza kuwata kumubikola kwa siwasara ndotelelu mama. Yabela mama. Tumayiwadi bala bita bayibewe yabele. Yakwita tabadila kumubya yabela.
bapwangu. Elelu kwa mambelele, mambe mama. Yetala tata kabela karinda ya kwe mama. Yetala mama itula kukula imbutale mama. Mambe mama. Maître Matadi Wamba le bâtonnier, soit Kaumba. Bela kambanga kabelele kwa kabelele kujika kwini dinja. Lelu ya banda yuwaika tata yuwaika mami yura yuteba. Yuride mama. Apôtre Dieudonné Maswa Kabilakani. Ameni mama teri butona butona buna yankui wai dimbuke tona isikiza kapenga ilinde mama yekele ya tata ngoku muposha ameni mama la belu kwenda unkandile tata yekele ya ngai ole le mwana tona Excellence Théophile Mbemba Fundu, Mungosha Lobana Bapwangu. Et au sommet, André Kimbuta Yango, Mwana Mandokolo. Ambassadeur Nixon. Ingénieur Patrick Kibele. Toujours dans la mémoire des gens qu'on a aimés, c'est n'être pas mort que parti. Alors, revenez au chéri Excellence Théophile Mbemba Fundu, Mungosha Lobana Bapwangu. Mama satana wachita kuwata kumubikola kwa chiwasala ndoto lelu mama. Armel Mulanga Yokati. Samba. Futur honorable Jean-Jacques Makoka. Honorable Wanda Dialosuka, homme social. Erol Michel Mbunzi Meya, Masebu Makongo.
Papa na Negaël. Yabedi yabaudu yubanagwa. Léonard Ipoba. Kiamvuka Songulunda Tintin mlumia mbisi wabibia Simon Rotuma kutongunga ngoma kwangu Mama wewe kunumba katika kuita Tata wewe kunumba katika kuita Mama wele Tata wele Anatole Kikwa, les catalogues de Kenge. Honorable Mafungu Mbunga, André Fox Tranquille. Partout dans le monde qui me suit à travers Bogis Officiel TV, c'est moi votre MSFT, autrement dit Guy Mboma. Lelo, tout ça, mingi vraiment ya rolobate, au monde tout ça, moi parcours, na mutu moi trop. Tu es quand na obstacle ya ndoko na biso, Joël auto tika biso pendant temps moulai. Awa to yé na cimetière sika wapi, tu es ko tika corps ya ndoko na biso, frère sœur na biso, tout ça qui n'est bien pendant temps belé. Na ba kana bandoko nyonso bazali bana ya mboka o ba olila na biso, ndoko na biso. Joël Azayaki Nabiso, ceux qui se déplacent, comme Awa, Nabokasité, il y a notre frère Jedov, Philippe Vemba, Aïdaki Biso, afin que Toya Naki, Toya Awawa, Tolaksa, Bolingo, Nandekona Biso, tout ça qui est pendant Tamoulaï. Et voilà, pas trop de mots à dire, tout ça, Mambo Bela, on le battait parce que Maramama Tang, Zaka Mambamawa, Zaramamo, il n'y a pas si à souci. Ce qui Joël nous a ensemble deux biseaux afin qu'il te côte na kati ya cimetière tous au moins élément après avoir tozonga tomber vraiment un peu comme ça la interview na bandeko baza zinga na biso un grand merci il y a mon patron que j'aime beaucoup na autant en communauté na TV papa un grand merci aussi na Joël là c'est ma caméra il nous a soin il y a ba image lelo inde muto sala ke lelo to kita awa merci to kota sima tozonga après pour te beta masolo merci. Kiamvuka Songulunda Tintin mlumia mbisi wabibia Simon Rotuma kutongunga ngoma kwangu Mama wewe kunumba katika kuita Tata wewe kunumba katika kuita Mama wele Anatole Kikwa, les catalogues de Kenge. Honorable Mafungu Mbunga, André Fox Tranquille.